car il n'avait pas reçu cette instruction. Yohana na Yesu abayuda babitaga injiji kuko batari barigiye mu mashuri yabo. Il est vrai qu'il n'avait pas étudié auprès des hommes. Nukuri koko Yesu na Yohana ntibigiye hafi y'abantu, ntibigishijwe n'abantu, mais les dieux étaient restrictés, ariko Imana yo mu ijuru yari umwigisha wabo. Et c'était lui qui avait reçu la plus haute sagesse. Kandi Yohana na Yesu ku Mana niho bakura ubwenge bwo hejuru. Ikibazo rero cyagarutse ku meza cyaka amategeko yo kuva 20 cyo amategeko 10. None se ya telefone yaje. Rero ntabwo yawe yageza na Yesu. Ufata inyandiko ze nk'ukuri, ubwo nibwo buryo bwonyine bw'ubusobanuro. Bibere musibendera ryande basanga ibihamya biri mu muka w'iki ukuri. None banditse ngo Ellen White yakoreshwaga na Satani. Iri ni igigisho rimwe. Ijya kabiri bavuga ko Ellen White yakomoraga yerekwa kwa Satani. Umudive kinyoma kuma bayihangukira kubiswe birarangiye. Ellen White ijana na 30 gisho rya Daniel. Kuba Ellen White atarahumekaga mu gihe yerekwaga ibisobanura kwerekwa cye cyakomokaga ahantu hamwe ni rya Daniel. Ico byerekana gusa ahubwo nuko inkomoko yabyo idasanzwe, ibihamya byabyo bikaba bifite ikimenyetso cy'Imana cyangwa icya Satani. Aranditswe mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze paje 154. Byanditswe mu byahanuwe bose bashishikwa n'Imana. Nimeona mkutano mkubwa ambao umekuwa ukifanyika hapa, ulikuwa wa wanani na wanani? Asante sana. Tarehe ya leo tangu jana tarehe 26 hadi leo tarehe 27 tulikuwa na mkutano mkubwa kabisa ya watu karibu 1000 ambayo ilikuwa inakusanya ndugu zetu watengenezaji pamoja na kanisa la Adventista ya siku ya 7 ambayo imemalizika katika usalama, imeanza katika usalama na imemalizika katika usalama. Mungu apate kushukuriwa. Sasa eneo hili ni eneo wanaita eneo gani? Hapa eneo la hapa ni Shanje. Tulikuwa kwenye parcele ya kanisa la Adventista siku ya 7. Tulikuwa pamoja na wachungaji wetu ambao wametoka sehemu za Bukavu. Yaani mzee Pasteur Katoto wa Mbalembe pamoja na ndugu Pasteur Msaada wa Merimeri. Wao ndio waliweza kushikilia kiti katika mazungumzo haya. Sasa kuna matatizo gani, utofauti gani kati yenu na watengenezaji? Mbona ninyi wote mnapumzika siku ya Sabato? Asante nanyi wabariki. Hatujambo na habari zenyewe ni nzuri. Sasa tumeona mkutano hapa ambao umefanyika kwa watu wengi sana, hatukuelewa ni nini lililokuwepo. Haya, hizi ni kundi mbili ambazo zinaundwa na timu mbili, na kundi la kwanza ni la Waadventista wa Sabato, yaani wa SDA, hawa wanao hubiria kwamba wanaoabudia hekaluni, na kundi la pili ni wana matengenezo wanao hubiri habari ya siku za mwisho. Yaani mbone wote wawili tumewaona wakisoma vitabu vimoja, na tunavyosikia ni kwamba wote wanapumzika siku ya Sabato. Ni nini tofauti iliyokuwa katikati yao? Haya kabisa, bila shaka vitabu